салом алейкум азизони дил, дуруд мегӯям ба ҳамаи шумо. Ман ҳеҷ вақт хиёл намекардам ки интернет ва фазои интернет ин қадар шонс медиҳад барои инсон. яъне шонси чӣ? шонси боздид бо шумо, шонси робита ва тамос бо шумо. ва аз ҳамин лиҳоз ман ҳазор бор раҳмат мегӯям бар падари он нафаре ки Google-ро сохт. ҳазорон бор раҳмат бар падари он нафаре ки YouTube-ро сохт ва мову шумо ба воситаи ин шабакаҳо ин замон робита пайдо мекунем. барномаи ногуфтаҳост ва меҳмони азизи барномаи имрӯзаи мо нафаре ҳаст ки дар суҳбаташ инсон аз хандидани зиёд қариб ки мекафад. ва агар исмашро ба забон биёрам, худатон медонед ки як шахси мунҳасир ба фард аст. сарояндаи маҳбуб, дӯстдоштаи мо Наҷибулло Саидзода. дуруд бар шумо. ман ончунон шуморо муаррифӣ кардам ки аксари бинандаҳои мо гумон карданд шояд ягон ҳаҷвнигоре бошад, шояд ягон нафаре бошад. барои ҳамин бисёр таъриф кардан дар кор нест. ози шаҳрро камера задагӣ ма ҷогаи мегардам, бо ту таъриф кунӣ бо якбора мекованд мара ки дагҷо бошаи қапем як ҷазош бутем ин қадар таъриф шикестам. саломат боши орзуҷон. ма бисёр шод шудам вақте ки занг задӣ гуфтӣ ки хез биё. бовар кун мо беғайр аз ҳамин ҷои сабт мекардагимон ҳардумон як тараф рафтем, гуфтем ки орзуҷон короро безеб кардӣ. барои чандин одамо файрод кардан гуфтан нарафтем. баъд о хафа мешаванд. не ки ма дӯст медорам истеъдоде. одамо бисёртар як каса тақлид карда баранда мешаванд, як каса тақлид карда ровӣ мешаванд, як чӣ мешаванд. не ки орзуи мо асилае. шумо асилен. барои ҳамин бисёр шуд шудам ва ман инро ба арзи ҳамаи тамошобинон мерасонам ки Наҷибулло нафаре ҳаст истеъдоди фавқулода дорад. нафаре ҳаст ки дар фазои ҳунарӣ мавқеи худро устуворона ишғол кардааст ва садои Наҷибулло садои нотакрор аст, садои таърихӣ аст, садое ҳаст ки моро мебарад ба рудхонаҳо ва ба чашмасорони шафофу зулоли кӯҳӣ, моро мебарад ба дунёи розҳо. ин садои фавқулода аст ва муҳимтар аз ҳама медонед чӣ? касе ки бо Наҷибулло менишинад дарҳол баъд аз чанд муддат нишастанро боз орзу мекунад. як энержие доранд, як кашише доранд ки инсонро ба ҷониби худ мекашанд ва ҳамагон аз танзу шӯхиҳои Наҷибулло мегӯянд. як нафар ба ман гуфт ки куҷои туӣ мерафтед ки роҳҳо хароб буданд? тарафи ноҳияи Совет озира Темурмалик як ҷоя мерафтем. баъд даруни ҳамин мошин такида баъд камкам саломатим безеб шид. ма гуфтам ки ин раҳода гуфтам шутур қати биёй таш мераса. гуфтам ин раҳои қадар тика гуфта. не ки ҳозир бо ба наздикӣ рафтам оина вориян ҳамаам раҳо дигар рафтан расидан тани намефаҳмӣ ки чӣ хел рафтам чӣ хел омадам. ҳай соло ҳам хел буд. бо тӯйдор агар мошин намеёфт як трактор меовард толи тиличкада бор мекард офиза мерафтем ҳамтаре. баъд ҳамунҷа гуфтам ки ҳамин раҳои ҳамин Темурмалик да шутур қати биёй. гуфтам таш мераса. гуфтам ки ҳамтаре як чӣ дошта. хайр акнун роҳҳоро хуб карданда? роҳ соз ман рафтам бо чанд бор роҳҳо 100% дигар мерай. ҳофизӣ тани намефаҳмӣ охи. ма 3 соата ба як параи даҳанам мегум охи. ҳамаи даҳанам авӣ намекунам. ҳамин як тарафи даҳанам қад 3 соата мегум. барои ҳамин дигар не ай ҳофизит хабар мешавад, не ай роҳ ҳам мерай бо нағз гашта мегардим. лекин 3 соати туйро агар шумо бо як тарафи даҳонатон бигзаронед, ин маънои онро дорад ки садои шумо хеле қавӣ аст ва ман мехоҳам ки дар исботи ин гуфтаҳо як бор овоз бикашед. агар овоз ман бикашам мумкин ози ҳаминҷа ягон чапа шавад. барои ҳамин хайр мо ба тамошобинҳо мегӯем эҳтиёт кунед, замин ларза мешавад. як кас гуфтаи орзуҷон ки ака гуфта ягон оҳанг надорем мо мехарем. баъд марда ки аги ҷо оҳанг хаям я ҳофизиам чӣ буда. баъд гуфта оҳанг надорему фалшлияк намехарӣ. лапиши овоз бихарӣ мефурӯшум лапиши овоз. барои ҳам мегӯм ки акиҷа ҷои
овозкашӣ мекашиб чӣ хеле фалак бихонам чӣ бихонам беҳтарин дар ин рӯзҳои зебо фикр мекунам ки шунидани фалак хеле хушоянд аст ҷои ҳамин зебош чӣ буд ки ана чӣ ая ҳозира шуда ки мисол мо дар ҳамин айни гулу ана баҳор омаду одам як майда бо табш хушрӯ мешававу аз хоб саҳар мехезиву ман ҳамин хиниқрим урзуҷон барфа дар телевизор мебинам ларзам мегирам бахду ҳамин барфа дар телевизор мебинам ларзам мегирам хайр шукрона ки боз навбаҳорон омаде ҷон абр омада боз бӯи борон омаде бо омадани баҳори сабзина ҷамол сад роҳати нав ба ҷони ёрон омад فصلی گل یاسمن مبارک باشد دل جمعی انجمن مبارک باشد هر روزی جهانی کهنه نوروزی تو باد نوروزی تو آرزو جان مبارک باشد سلامت باشین آدم‌ها بهترین بعضی آدم‌ها اوزی بکوف انشور میشوند برای همین شو دینا انا یکی توی دمیره ورزیون انا یکی بورا سه چهار حافظ میاد مایدا راحت میکنی دینا همی هیچ کس نیومد دینا بسیار زور اومد نجیب الله شما قبل از شروع شدن برنامه گفتید که نوتا بودید و عملیات جراحی رو پشت سر کردید میخوام که در همین باره مفصل حرف بزنید بخیر بعضی چیزا را من انا میگم ورزیون تو با گفتم برای این بعضی چیزا گفتن در کار نیست که باید خیلی میفهمن کسالش خرسان بشوم نه هیچ کس من باوری ندارم نفر باشد که شما را بد ببیند در مزه هم گریخ کمتر یک جراحی های مایده شفا کردم چرا؟ کم فشار بلند چی شد انا با بعضی دردهای دیگه که گوشه نگیم بست برای که چیم ما 10 روز همون شفا خواب بودم شما گفتید که فشار بلند شد فشار بلند شد فقط فشار بلند شد میگم که باز گفتید که قند کمترک بلند شد بسیار بلند کمترک بعد یه دو زخم رو اومد همین شفا در جراحی کردن گرفتن انا زدن قند پاس کنه توریستان هم چکی بالنسا رو آوردن قند ما بر ابراد چورده شد یعنی نرخنامه توبت آوردن قند ما همون جای بدگیش باید 5 تا بالا شد چرا در کدوم بیمارخانه شما بیستری بودید شفا مرکز توبت چقدر شده حجم خرج همون توبت شما همون پولی همون پالاتش جای همون خواب بدگیش تو 5401 сум шид. Вах. Неки ҳамаи барои чанд рӯз? Барои 10 рӯз. Барои 10 рӯз. Ами яъне як рӯзаш 500 сомон? Бештар аз ин. Ова, бештар. И ҳар гоҳе ки ҳамун духтур назди ман медиромад, хиёл мара нағз бибинад 50 сомон буда ям дуромаданаш. Не, медонед як фармони вазорати тандурустӣ аст роҷе ба хидматрасониҳо кадом хидматрасонӣ ройгон аст кадом хидматрасонӣ ройгон нест нархномаҳо ин тибқи фармон шумо бояд нусхаи ҳамон фармонро талаб мекардед фармон мисол барои баллисои ҳукуматияи баллисо хусусиам хусусӣ ки ҳастанд ё барои дарун шумо дар клиникаи хусусӣ талаб ҳамун чира баъд пеш аз ма кадом як ҳамун палатаи ма хоб будам пеш аз ма як кадом калоншаванда генерал хоб буда баъд ҳамун ҳолат дад ду кас нафаҳмида ки генерала ҷавоб додану хабаргирӣ омадам баъд дар дастшон ду та нони калон як банкада шӯрбо омадам баъд дуромадам ки ҳамунҷо ман шиштагӣ ба гуфтан ака гуфтан хай генерала ҷавоб додан ҳами авқотҳои моро ай дастмон бигӣ гуфт ман гуфтам монен ҳамиҷо ака гап нест гуфтам монен бирен баъд мондан ҷоя ҷиян гуфт ки ака ай ҳами шӯрбо вардорумад бехӯрӣ гуфт гармай ман наомадам балниса гуфтам ку банкара иҷа биёр овардам нигоҳ кардам дар нӯшда оваю пиёз
بعد گفتم که بار گفتم اونو گنرال کسال بوده ما سوزو برید یگون چیزی با مزام بیاره ساسکا یگون چیزی دیگه بگیریم بیاره یگون چیزی با مزام میخرم همه هر حالتای همطوری چی شما غذای یکم رو دوست نمیدارید شوربه و از این چیزایی نه قدر نغز نمیبینم من فقط وقتش دویم و سیم ولی با سیم من داره یعنی سیم چی گوشت بریل چی از همی هر سال همی aynı همی بهار آمدند بعد همی حولیم پری همی آدم فقط در کجا در همی طرف ایرپورت حضرت مولانا رو طرف ده بعد فقط همی هر هفته دو باره و سه باره میاریم میکشیم همونجا و هم خوراک میکنیم میپزنیم میخوریم بعد یک هر روز برام بعد او خواهرم گفته که تلفن کرده گفته انا فهمیدم با امروز هم گوسپند کشتستین بعد او دادرم گشته گفته که کالای گوسپند در دروازه میدروه قفوش 15 تا گوسپند خر مودانا میرسه خدمونده گفته کم روزی همی پودامون با سر مونمی سویبی همی بارو یعنی سر مهمونه هر روز همی حالا هر روز همی بالدستان همی همه اوفیزوی رسپوبلیکا همی کسالی ما بودگیده همونجا عبید میکدم عبید همونجا بود میگفتم بیا بریم پیش اکای نجیب الله عبید میکریم بعد میریم قفو کروم همون بالدستا بودگی و بیزور شدن اکا گفتن بگینی قبودم بسیاری بعد نیایا خیلی شکر ما این همش یک چی ارزویان یک انا کی خبرگیری میرفت همه میومد با صداتون تاثیر نرسوند نه عملیات جراحی با صدای ما یگان چیزی و آدمو میگه فلان حافظ تخم خون میخوره فلانی ما همه چی را خوردیم همه قسول بای گفتیم یگان کار مونانی نشید تا حالی را همه بای میگیم میخونیم سرود اکثر سراینده ها هنگام درخواست کردن زنده سرایی وقتی که درخواست میکنن که زنده بسرایند میگویند که یخماس خوردم آبی خنک خوردم سرایده نمیتوانم شما یخماس میخورید سرایده میتوانید یخماس نه همو یخوی همو انتارکتیدا را بخورم من میخورم یخماس اوخ نخوردم با هم یخماس یک سوما وزرش بگیرم فقط یکان چیزی بگو اکی یک چی همی حافظ ارجون این با چی نمیشوه یعنی که تلقتی یعنی که از قفوش تلقده بری تلقده نه مجبور نمیشه این همین خدا داد از بطن همون مادر همون خودش حافظ میبروید مثال اهمیت ما از یک فرزند نعمت الله میخونه وقتی که نعمت الله میخونه بعد میگه که همین بچه همین فرزندی خودش تربیت کرده یا ایتاری کرده نه ما همون را اهمیت ندادم вообще همون خودش همون نگاش چیزی که داشت برای همین اهمیتش میده فایرادش میکنم میگفتم یگان کارا بکن میومد بالای همون شکاف داد تاولک زدم میگفت چی میگوی اتا بچه میگفتم تاولک نزد یعنی که همین ازیر هر که به هر کار در زده است یعنی که در اون ساحه صنعت مثال برنامه سالینوی تشکیل میکنم یک کس فایراد میکنم یک برنامه سالینوی که بعد انا او را کسی را بفوره او بعد خودش فایراد میکنه امیرالیم خان وری موبایند میشینه او بعد ایتاری نبود اول خودسوید بود شعر میدیدن شعری که چی با ایتاری همه چورا طلبشو را بسیار نغز میدیدم همین بله طلبشو حالا در امریکاست بسیار نغز میدیدم طلبشو فقط میگفت که یگانه قطعی اکای نجیب الله وقتی که در معرکه میغلطم نمیفهمیدم معرکم چه خیلی میگذره برای غمشو نمیدادم ده مثال ما هم 50 مینوت میخوندم او را میگفتم که 10 مینوت چه زنده ما ارزو جان یگان بار تو همین دقیقه و همین ساعت ممکن یگان کنسرت های همون چیده فنگرام مانده ما تو همین روزا یگان بار در یگان معرکه یگان بار یک دانه فنگرام هم موندگی نیست یک دانه ما همین 3 ساعت همه قدر بای بگیم که توی میبرونم ماشین میمونم بعد یک خوب میکنه با بخت میبیم اول چه خیلی بود ارجان 7 ساعت 8 ساعت بله انا در 7 ساعت 8 ساعت داخل میشید یعنی که 1 ساعت غزل میخوندی میخونده آمده بعد سرتراشانش میکردی بعد بعضی ایتایی میکردی 7 ساعت میگذشت آوازی نهوزی هم میدروی میگه اکا جازش بگی یک تاش یک اوشی نهار بود یک جو رفتیم او دورو اوشی نهار ساعت 4 سحر میشید
ҳам бомдода мешид баъд ҳамин хондестам ҳамтари як кас ба дараҷаи мастай омада ҳам тарафи ман мега акай наҷиблӯя ҷаз шабгӣ ман хандара мурдум ман гуфтум е бачаҳо ман ида ҳайрон нестам ки и чияе ман ҳамида ҳайронам ки идаи соати 4 саҳар айкҷо арақ ёфта нӯшида дар рӯши наҳор наҷибулло роҷи ба зиндагии хусуситон мехоҳам ҳарф бизанем аҳли оила хонавода писарҳо фарзандон дар ин бора хай оила иншоалло ки оилаи нағз падари 10 фарзанд 10 фарзанд 8 писара 2 духтар ана ҳамин як тақати ҳамара абгон гирифтум ҳамин як зан қати баъд одамо шӯхӣ мекунанд ҳамин ҳоло дар зеҳнам савол чарх мезад ки ин 10 фарзанд аз як зан бошад ё 2 зан ё 3 зан ҳама ҳамин савола метавонам як зан ай баъд ман мегуфтам ман як зан дорам дар чанд солагӣ зан гирифтед дар намедонам чанд солагӣ соли 2000 гирифтам аз аввал ҳамин принсипи ҳамин тарзи ҳамин кории мо дар зиндагӣ ҳамин буд ки мо ҳамин падар модар монда ягон вазбинӣ наёрем ягон чи ҳамин соли 89 вақте ки мо омадем институти санъат донишкадаи санъат дохил шудем дар шаҳри душанбе мо хеш табор надоштем намедонистем ки дар ҷое мара бурда хонаи журналист ана ҳамкори падарам буд мақсудҷон ҳусейнов ҷамила ҳусейнова духтараш ҳаста ӯзи журналистан народни газета хонаам ака мақсудҷон омада будем баъд ҳамо тарафи пушти институти санъат як боғчаи бачагон буд як акам ҳамуҷада қалавур будан оче як ҷои мардум иҷада хона дар надошт охи ҳеҷ кас ҳамуҷада баъд меистодем шукр мекунем ки имрӯз аслан аз кадом ноҳия шумо омадед мо аз шаҳри Кӯлоб аз шаҳр аз шаҳри Кӯлоб аз даруни шаҳр аз даруни шаҳри Кӯлоб падарам аз асои иттифоқ журналистони СССР будам аз Кашо Саидов корреспонденти ТАСС будам корреспонденти Тоҷикта будам ана мо дар оилаи ҳанамо одам фарзанди рӯзноманигор модар кор мекарданд модарам раҳматӣ ҳамун пеши хона монда ателе буд ҷои дузандагӣ модарам дузандагӣ мекард хай модар дар синни 45 солагиш аз дунё рафт як хона кӯдак дар дасти ман монд як хона модар мо рафт ай дунё ҳамун додари майдаким ҳама хурдӣ ози гумрук да кору мекунам ҳамун сина мема ки дар баъзе мега ку баъзе лаҳзаҳое ки ай хотири одам намерава вақте ки модарам рафт ӯ ҳамун кӯдак қатӣ ҳамун буд доимо ана вақте ки ӯ ки рафт и дар дасти мо монд ана касал шуда бунёш хун мерафт баъд ҳамин ба лесаи Чапаев да ҳаминҷада овардем қатӣ акам қатӣ Неъматулло акам қатӣ дуровардем кӯдако қатӣ очоҳошона нама ҳамунҷада дига ман натонистам тоқат накам гирифтам бо абрат надодам ҳама ҳамиёра орзуҷон холо чанд солаш аст ҳамон тифл ҳозир ана тавлиди 89 чанд сола Убайдулло баъдан арӯсатонро худатон интихоб кардед ё ин ки падар интихоб кард не падар дига қатӣ ма гап зада намешуд орзуҷон хума усоло давраи популярност дига ота духу мекунанд қатӣ гап задан да не оча ҳеҷ кас худатон интихоб кардед хай мон интихоб дил додед ошиқ шудед ошиқ шудем хо ошиқ ма бисёр ганда ошиқам ман ҳамин чанд ҷода нақл кардам барои ҳамин биё ҳамин ошиқиё ман нагум ки ҳамин ҷо ҳам батон ханда раст ҷолиб аст не вақте ки мо ошиқ мешудам ана дигар дар хаёлам ки дар ҳамин дунё ҳичи нест вақте ки ҳамин мард як каса нағз мебина ё чидо ошиқ мешава ҳар саҳар мехеза ришоша метроша фасон мекуна либоси нав мепӯша тарим мекуна ӯ тарим мекуна як бало када яъне ки ҳамаш ба хотири ишқ ҳамаш ба хотири ҳамин дӯстдорӣ вақте ки ҳеҷ каса ки дӯст намедорӣ дига хита аҳамият наметии и тариака мо ани мисол ай пушти ҳамин санъат мисол маърака иҷа уҷа мерем агар не ба худо ҳозир ҳамин шанс надорам да ҳамин сарма лезва қатӣ теғ қатӣ битрошум як бор ҳамин дилам тар шава охиранга элчаи қимрӣ шуда чаро ҳозир масалан мешавад ки ҷарроҳӣ аст ки мӯи сарро мечаспад анака як ҷоя мерем ман нарша нав ай Баҳриддин фаҳмидам аз Баҳриддин фаҳмидам ман аз Баҳриддин сабур фаҳмидам нав ки арзон будае ҳамун 1000 евро будае чанд қа будае хиёли ман 10 000 ай
ما گفتم که با یک 10 کالی دیگر را قاطی میگیریم میریم ثواب گیریده یعنی باز بسیاری باشه شاید ارزان‌تر شود ارزان‌تر همه دور میگیم که روی خط ترتیب میدیم یک روی خط میگیم گویا حج رفته استیم مثلا در روی خط ارزوی سوی نجیب الله سعید زاده باز کی با یک شاگرد دیگه دارم کلاش رنگ تلویزیون ریزو بود اینا کلا داره نیکی اورا مگرم پاش میگم قشقورا باز از سراینده ها کی سراینده با که خیلی سنگالی میرزوی فن کرده ایوران دیگه پیشش دارم خیلی چنانگی چیش دیگه لانکای کو پاسش вообще چی نداره انا یک روز کپکاشا خونه ما دا فراموش کرد کپکاشا با زنگ زد گفت نجیب الله جون همون کپکای ما در خونه تو مونده ما گفتم همین ایته اینجا گوداکو با گفتم در سرتون ندوزین که کال میشین وایوسو ما کال باترا ما گفتم که راست میگم دیگه هیچ نمونده تمام با میویم کال پره اخی اکا اصلا ایدار میبریم اصلا ایدار بریم اودا مگر هم 2 تن مو در کرای او کالی چند ساله بود مظفر میبریم ایدان غرب اونا موزیکا بخدو ساری ورنگ سنگ شکرو چکیشیده زنده باشید سلامت باشید همه شهر کلوبدا کلانترین مدرسه بوده همون جایی که از مزار میر سعید علی حمدانی همینجا مدرسه بوده تو پیش لیستا بابای ما ایشون سعید اسلام مدرسی همون مدرسه بوده دیرکتوری همون مدرسه بعد فرزند نمیوه اگه سببی که پدر ما مومین‌آباد رفتنشون همیشه دیگه ده اگر کارینوی در همین شهر کلوب زندگی میکرده بودن بعد میگن که همین زنکای همین طرفی توتوی مومین‌آباد ای همونجا بابایشون برای زن بگی زنوش سیره زن که برای همین فرزنده گفتم ده بعد ای همونجا میره فرزند کی نداشته میره همونجا بعد زن میگیره همون زنک 2 تا میکنه 2 تا همین بابای ایشونی سایبرهان ما با ایشانی سعید احکام بوده یک تای دیگهش بعد بعد از ایشانی سعید برهان الدین تولد میشوه پدر ما تولد میشوه و امکیم با همیانی 2 تا انا که ای سبب همین نبودن همین گین همین چیه شما ما همشه ابگان گرفتم همین یک گاز دادم ده انا فریب کردن آخرون شما کردن دا گفتم زنک چه جورا ایرودون بیام کاستوم میگیرم میبرم میرم ساریو خیلیش می پولدان همش رسومش میگم نام چی بود میگم چی نام داشتی بعد نام شما میگم بعد یک پسرچه دارم اون فوتبالیست میداوا مایدا که بعد خای یوش همش همین شروخ او همین داویدان چپ تو این پریچر که بعد همارا پول میتن جورو میان همارا پول میتن او را نمیتن خیالشون که اگون انسویه او پریچر که آخه دایم بعد حاجی عبدالغفار جورا دارم بعد روز اومد خونه با 6 که یک پاچکا 20 سومونه را برو ورده بعد همی یو مایدا که یک لب درو اومدم شکست به چی دادنشون گرفت حساب نکردن کی یاد رومادان گرفتم یا پاچکا بوچید با شافیورش گفت برادری ماشین یا پاچکا گرفت ما گفتم نه کیورا خیلی نه که گفتم برادری ماشین با یا پاچکا گرفت خانه‌دار کردید فرزندان نه کالونیش همین سال تمام کرد وقتی که من سال 95 تمام کردم دانشکده صنعت مرا راحت دادن کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیک انسامبلی دریو همون سالو اکم بنزین آورده بود یا 10 لیتر بنزین نمیاری گفتم میارم کانیستر رو میگرفتم بردم میدادمشون بعد اسمت الله خالقов راهبر دستگاه هنری رادیو بود و بزرگ دقتی اکم گشتیم بعد اومد گفت نعمت الله این عجیبلو کوردانای اومده است بعد اکم گشت گفت که این زاپرافشکا یا حافظ اوخی بنزین بیارو نمیشه ما گفتم اکا دیگه نمیره بعد همون ما برای چی گپ گفتم که همون سالو ما میخواستم که همین یک بار همیو مرا قلان گوش کنن که ما خیلی بای میگم اوخی اوافشه او ندیدم خود خیلی انوخی نه تولی را سارو را کراسکا کا بای گفتم بخدا یا خیلی شما بینی اورجون شما مرا کشته دست خندیدن یا خیلی کرمی پاتینکا میکنم
ба дараҷаи сияй худаш зардай мӯи сараш сия креми патинка боя хелиш калай 4 донаи ҳамура сия кадай ҳами болода барои ҳами қасамхӯрӣ мондагие ки каси пурсаш мӯи сар дорӣ қасам мехӯрад дорум хай яка мисол як чияй яъне ки одам баъд аз худаш бояд як номи хуб мона як шогирди хуб мона. Шумо ранг намезанед мояд? Не ма уже чизо ма тайёр кардагим қафом ма ҳами ин қайдига бестим камтарак мондагиеда ҳозир агар ҳами як гапи ҳами отам мара таъолил рада ҳами чи мегуфт ки наҷибулло бачам агар ма мурда бошум набошум ани дар дунё ту ҳами ҳофизира ҳами касавата партой буфаҳм ки як дасти мае гур болое ма орзуам яъне падар ҳунари шуморо дӯст медошт? Дӯст медошт медид чӣ кор мекардам чӣ хеле мехондам орзуҷон ҳофизӣ ранги ҳами системаи ҳами тиб вори системаи агросаноатӣ вори ҳамаи ҳами вори ба худаш як дарс дора ҳоли як чиз аҳамият бите ҳозир мехона ҳаму байт не нақорот дора не сарбайт дора не ним авҷ дора не авҷ дора не авҷи баланд барое ки зурш намераса хонданда баъд ҳаму даруни як нотада даруни авра одами мефаҳмидагӣ мефаҳмад ана ки мо ки мисол ҳамира ки мефаҳмем баъд нигоҳш мекунем мегем нигоҳ ки давидани гусала то дари каҳдон медонем ки ози ина ози як байди зур хонд ози дигимша ҷазир мекунам фаҳмиди яъне аз як октава боло рафта наметавона барои дига надора ӯ қудрати худша медона фақат як чи одам ҳамин қадар номдор кишид яъне ки ҳамун одам беназари худо нест яъне ки ҳамура ҳами аввало рӯдакира очаш нагуфта буд ки бачам худо 1300 солат кана не ки 1300 1400 сол шид номи ҳамун зиндай яъне сабти номи хештан дар санги хоро шаҳр нест зинда он номе ки дар дилҳои мардум ҷо бо ҳазор одамо рафтан ай дунё суҳбата одам бо одами доно мекунам вақте ки бо доно суҳбат кардӣ суҳбатат ҳар авҷ гирифтан мегира а вақте бо нодон суҳбат кардӣ суҳбатат дар як тупик меоя мезана дига не ӯ гап мезана не ту гап зада метавонӣ яъне мавзӯъ гум мешавад. Ман мехостам ки наҷибулло бо як садои дилангези шумо бо як замзамаи бисёр дилпазири шумо суҳбати имрӯзаро ба анҷом бирасонем. орзуён якта дутор қад бихонам оли дутор қад бихонем мега ки ҳамун фалакхоноам агар не ҳам байдои мора мегада ҳамун марако бо мега ки ана фалакхона омадам. бисёр хуб ташаккур асомҷон. бачаам куҷо шидем ман дутор зуд ҷур мешавад? не пастар ҷурш кунем баланди ба ҷур кардем. эй зоғ дар ин боғ ту ғавғо чӣ мекунӣ эй дунёи дун сарост тамошо чӣ мекунӣ گل رفت لاله رفت چمن در گریز شد گل رفت لاله رفت چمن در گریز شد ای ما هم کی می رویم تو تنها چی میکنی ای مادری جان آب و ادایم به توی ای در حسرت و درد مبتلایم به توی
هرچینو ز نعمت دارم یاری صد وای داره ای در کشوری مهر چون گدایم بیتی های مادری جان یاری سلامت باشی اورو جون. تماشابینان عزیز، من شما رو نمیدونم ولی وجودی من به لرزه آمد. اینقدر صدای دلانگیز، اینقدر صدای دلپذیر، صدایی که وجود انسان رو به لرزه می‌دارد. احسن و هزاران احسن بر شما. نجیب بولا نماینده کشور عشق است که به خانه های ما و شما همیشه شادی میارد. زیرا ما وقتی که هنرمند را به خانه به توی و سور و مراسم های خیش دعوت میکنیم، هنرمند چی میارد؟ هنرمند برابر دیگر مهمانان تحفه نمیارد. تحفه هنرمند این هنرش است. صدا میارد، ترانه میارد، خوشی میارد، یک جهان شادی میارد. حرف آخری شما به بینندگان ما. حرف آخران همین که انا هیچ وقت در بین ما صنعتکارا انا یگان گپی زیادی نباشه. همه وقت ایمون از حال ایمون خبر بگیریم، از یکدیگر بپرسیم. همین پرسیدن یگان جای آدم کم نمیشود. مثال یک آدمی میدانستگی با نمیدانستگی را چی را یاد میته. برای همین به همین انا کانالی که اورو جان امروز همین کارا شروع کرده، من همین قدر تمنا دارم که همین جهانی شود، تمام دنیا همه تماشا کنه. آرزوی ما دائم رقم یک باشه. سپاس. اولین جودا باشه. سلامت باشه اورزو جان. خوب. رقم یک زیر این مضمون، یعنی رقم یک مسئولیت است، رقم یک آداب است، رقم یک هنری والا داشتن است، رقم یک بودن این کاری آسان نیست و خدا کند که همه انسان هایی که آرزو دارند رقم یک بشوند. مهم نیست که در جدای روزنامه‌نگاری یا در جدای سرایندگی شما رقم یک بشوید. در هر ساحه‌ای که هستید، در هر جبهه‌ای که هستید، شما می توانید رقم یک بشوید. یعنی گفته های نجیب الله معنای آن را دارد که می توانید طبیب رقم یک بشوید، مهندسی رقم یک بشوید، مدرسی رقم یک بشوید، یک راننده رقم یک بشوید. بالاخره همه وقت رقم یک باشه. و این زمان من سخنهای سراینده رقم یک را با عرض همه شما میرسونم و میگویم که در زندگی رقم یک بودن رو فراموش نکنید. خیر عزیزان دل. سلامت باشه، زنده باشه.